Chanchin thakla khom amasan athupite India gamsunga India solam adinga linpen liquid medical oxygen plant puma janim sa athak akisim PSA oxygen plant chule porompat a veterinary a cattle feed plant to ni chief minister and biren in honnane Gambay hom tu ten har ahun taga busak zolo uhi low volte mani kithasak tabang ahiu tin suknu assembly constituency MLA K Ranjit in again India sunga covid damdoi ki kap dokjat mi alenga ki gom in bible se som nga pakhat le noi som li panga balta VaHui TV VaIPHEI News and tu tezo se chibai simtu Mary SUANTAK chanchin thak la khom akim zo in and khom hitiu India solam gam adinga linpen liquid medical oxygen plant puma janim sa athaka kisi PSA oxygen plant chule porompat veterinary cattle field plant to ni chief minister and biren in tu ni chidan pangai gola hondo na nei hi with some commitment and a conviction, I talk to Hanninge. I am but away of the last 4.5 years I have seen many scenes. A doctor's attitude, police attitude, officers attitude, many changes I ure. I am a public friendly way, but the governance has an opinion of Honaba. Adumang na bungasi ako last 4.5 years the landscape science may ko na si tawong abay ni. Sahi mari makay sa corona na sahi ani makayam sa kare political corona na sahi aman ni manang lay kare. Masi lay na ko na asuk sa landscape science ma porpong amisa because of your effort. Government gi library ba irrespective of department wise. Loy na magta ayam sincerely walked away lawe. This is in am pasa na tapok tawag ka. Issue based kara lotion dabe ada ba ngak dabe ada ba portrale go agriculture land kan dabe aro agriculture land si da hazal liba mayam se masi timely ko prevent obodai protect obodai na to dekho kara dege dongni sigi production sina kara ko depend or behingi low volte adinga uria har ahun taga matheidinga lohhi low volte mani ki that to ki bang ahi je in gambai puten mo apu akipuk ding u ahi tin suknu assembly constituency MLA K Ranjit in again hi Jani MLA Ranjit in constituency sung munchum chom a ki hong Community Home Isolation Center CHC a COVID Task Force volunteer te noithum le apoi mo banthil dang apik do na hun a gen a hi sona chambi na khara su na hu ngam na no hono da do raka na har bibi ragadi lomi sing se mangat ta bali to ga hat ga chap ma na ni pa pa sarkar na phangani ha bisai mo dai tin da aduna ai press ki na yaw ni da ina appeal tongning base lairiba sarkar sina honorable chief minister la agriculture minister na manipur pumma gi su mangai ai gi su nu kendra gi su piriba har khara dun loirabra makhata na ai no position we ni na ai mo pining draga su department ni mi thabira ga ai gi su nu kendra gi lomi mayam sigi dakar la ha do madu da bi phangan diyo sugunu kendra gi lomi mayam no silaga ai request Unchita da kal somni pali sunga India a mi noi som nga pali singko sangkhat jaguk somni pasagi covid damdoi ki kap do to kiton in covid damdoi ki kap dok jat aleng a ki goma mi bible se som nga pakhat le noi somli panga avaltai Jilag achun COVID-19 positive thak sing ni sanggit jani pali ahi to kiton in positive alenga kigoma bible si pathum noi som pako singko sanggit ja som nga paget atingtai natnajega hi mi jathum som sagi pathum in thina tok natnajega thina tok alenga kigoma
noili singni sangge jaguk somget pani ahitaitin Union Ministry of Health and Family Welfare in thusu abolna chun again hi Jihun sung ahin mi singli sangkhat janga som pakhat na kipat adam do utokiton in mi Bible si pathum noi som pakhat sangget jako somguk pagit ahitai chule active case noi thum singget sangget janga pagit atung taitin ministry to pon in again here Manipur adinga tuni tinga dos tinga covid damdoi ki kap dokjat aleng a kigoma mi noi sompali sangguk jasagi somni pakoting ta jilak achun min mi noi som pakhat singa sangthum janga somget pathum dos khat na ki kap chule noi ni sanga ja somli pagu dos ni na ki kap ta tin na ki gen hi Bisnupur district a kumbi ibudo sandong mun a low na semte king a har hop do na anei na hun o minister lukhoi in igam sung a har chung chang a lauthon na anei yu hi gambai hom tu ten akingai hok a ahun taka har musak thei na ding in pan akila jing hi tin again hi Thoubal District Police SPH Jogesh Chandra at Suinanoi up Thoubal Police Team khat in ahung tungding Independence Day ding to kisai a boina panglo apieng lo theina ding a ben bit na hun khat hiding in khongjom mayai veng a kholchil na ane yu hi Numei Police panna chetha kholchil na hun hi jingkal dak li kipat da gu kim chan bol a hi in som gate le mi jani som pasom lam echena ani nawa ginmo amat no hi in akigen hi Jillai VaIPHEI Students Association Churachampur District Manipur saina noi a tarik ko akipat a tarik sompali chan chi thading Jillai Career Seminar 2021 online Zoom meeting chu achi thak jinglai tak hi je seminar hi adeka CBSE BSEM kosem le adang dang a lotin na neite adinga ngai hok na a kigongal u a hi je hun a resource a hi le Dr. Senboy VaIPHEI MO Churachampur District Hospital, Mr. Thanglal Sam, Deputy General Manager MSPDCL, Mr. Jimmy Onlal Moy, Founder and CEO Provinces Technologies Private Limited, Ms. Ningnei Hling, Soil Conservation Officer, Department of Horticulture and Soil Conservation, Ms. Marcy Khaute, Assistant Professor, Delhi University, Mr. Pauline Kab, AGM Nabarb, Mr. Lin Jalal VaIPHEI, CEO Nasit, Ms. B. Mercy Vatneichong, Assistant Professor Manipur University, Mr. Satlin Zoy District Youth Officer NYKT Ahiu. Jilai 10 program asim hi allotting theina ding a nu lepa 10 pau chap na he hitiu tin Mr. Let Khosim Secretary Education ZCD intil na le abol ngal hi. P. Lalnem YVA Imphal Joint Headquarter General Secretary Tangwal Pau Neilal Pinanu Hunso Takdam Loa Kien Kolsu Tuni Jinglam Da Gubel in Adam Lona Akipat Dam Dok Zo Talo in Jenims Hospital in Alamoliam Tai Chule William na hun hi achena Niulambulen mun a nei in Imphal Bill 2 Pastor Reverend Ngurthan Moya Sailo in Thamona Thucha Ge na le thak dok na hun mang in along damsa hi Imphal Cemetery mun in William a hi Khovel Pumpi in atu COVID-19 na akipat kiven bit na ding a mimal in ibol thei thil te ho ngai khok taka bolding in VaHui TV lam akipat in ikichil wa hi jete chu a hi le face mask bolding khat le khat fit gu ki ka ka umding mai mit khut sop thing jingding chule covid dam doi vaccine ki kap theizo se ki kapa na akipat dam le bitagin umchet goitio avela athupi te India solam gam adinga lirpen liquid medical oxygen plant le
Janim sa athak a kisim PSA oxygen plant chule porompat a veterinary a cattle field plant tuni Chief Minister and Biren in Honnane. Gambay home to ten har ahun taka musak zolo a hichun low bolte mani ki thasak to bang a hiu tin suknu assembly constituency MLA K Ranjit in again here. India sunga COVID damdoi ki kap dokjat mi alenga ki gom in Bible se som nga pakhatle noi som li panga valta. Dunia adinga VaHui TV VaIPHEI News Jason to ahitai and to tezo se labonon mangpha.